Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazonge kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Muti uno musi none twabateguriye iki? Turaza kubanza ku makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari, hanyuma haze gukurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo. Inyuma yacu duca tubashikiriza ikiganiro dusangira ijambo. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Igisirikare c'u Rwanda gitangaza ko abasirikare babiri baco bari bamaze imisi bapfungiwe muri Kongo. Ejo kwa gatandatu barekuwe mu itangazo rigufi ya RDF yacishije ku rubuga rwayo rwa internet ejo ku munsi wa gatandatu. Yavuze ko izo ntwazangabo zibiri z'u Rwanda zagarukanywe mu gihugu cazo amarembe. RDF muri iryo tangazo yasiguye ko iyi nkuru ari yo kwishimira, yongera ishima utwigoro dutandukanye twakozwe mu ntumbero yo kurekuza abasirikare bayo. Muri iryo tangazo igisirikare c'u Rwanda cumvikanishije ko barekuwe inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati y'abakuru b'ibihugu vya Angola, Kongo n'u Rwanda. Abasirikare babiri b'u Rwanda barekuwe bari bafashwe igenekezo rya 28 ukwezi guheze kwa gatanu, muravyibuka. U Rwanda mu gihe ruvuga ko bafatiwe mu mirimo yabo yo gukizura bisanzwe, Kongo yo yemeza ko ahubwo gufatwa kwabo ari kimenyetso sindamusiga cuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo gufasha umurugwi w'abarwanyi ba M23. U Rwanda rwamirira kure ibi vyagirije, rukavuga ahubwo ko Kongo ifasha abagwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru yo muri kano kanya. Umwami w'Ububirigi Philippe n'abamuherekeje muri Kongo barabandanya urugendo rwabo muri ico gihugu, n'urugendo rugamije kunagura imigenderanire hagati ya Kongo n'Ububirigi. Abagize umuryango w'ibwami mu Bubirigi bwahoze bukolonije Kongo basanga umubano mushasha w'ibihugu vyose ukwiye kurangwa n'ukuri n'ubwubahane. Mu kiganiro cihariye igikomangomakazi Marie Esmeralda ijwi rya Amerika yavuze ko kuba Ububirigi bwemera ibikomere vyakahise bwateye abanyekongo mu gihe c'ubukoroni ari intangiriro nziza. Temesokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru. Uruzinduko rw'umwami Filipo w'Ububirigi muri Kongo kuri benshi ni igikorwa cy'amateka. Ni umwami w'Ububirigi ugendereye Kongo ariko mu isura nshya, kuko ari uruzinduko ruje rukurikira ibaruwa yanditse mu mwaka w'2020 agaragaza ukwicuza ku byaha Ububirigi bwakoreye abanyekongo mu gihe cy'ubukoroni. Ubwo butumwa yongeye kubusubiramo kuri uyu wa gatatu ubwo yakirwaga mu nteko nshingamategeko ya Kongo, ndetse avuga ko igihugu cye na Kongo biteguye gufungura ipaji nshya mu mibanire. Igikomangomakazi Marie Esmeralda usanzwe ari nyirasenge w'umwami Filipo ntari mu bamuherekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yagarutse ku isura nshya yiteze mu mubano w'igihugu cye na Kongo. It should be open, it should be ugomba kurangwa n'ukuri unyuze mu mucyo ntambereka, na cyane ko ubu twemera guhangara hahise ho mu gihe cy'ubukoroni, tukaba twemera ibyaha byakozwe. Ubu dushobora kugira umubano nyawo urangwa n'ukuri, bigaha umwanya imikoranire, ubufatanye n'ubucuruzi buboneye. Ntekereza ko ubu ibintu bigomba kuba bitandukanye cyane na mbere. Nubwo benshi mu banyekongo bagaragaje kwishimira uruzinduko rw'umwami Filipo w'Ububirigi, ku rundi ruhande hari abagaragaje ko kwicuza ku byabaye ubwabyo bidahagije, ahubwo hakwiye kubaho no gusaba imbabazi mu buryo bweruye. Hagati aho mu nteko nshingamategeko y'Ububirigi naho muri iki cyumweru hari impaka ku kuba hatangwa impozamarira ku banyekongo bagizweho ingaruka n'ibyaha byo mu gihe cy'ubukoroni. Abajijwe kuri iyi ngingo, igikomangomakazi Marie Esmeralda yavuze ko ibiganiro nk'ibyo ari ngombwa, ariko asanga bigoye kubonera ikiguzi amabi yakozwe mu gihe cy'ubukoroni bw'Ababirigi muri Kongo. So reparation, yes. Impozamarira nibyo tugomba kuzivugaho, ariko biragoye cyane kubara mu mibare ibyaha byose byakozwe, ibyangiritse byose ku muco w'igihugu. Ibyo bintu byose wabishyira ute mu mibare? Nibwira ko hari ubundi buryo ibyo byarebwamo, nko kugirana ubucuruzi bunyuze mu mucyo, gusubiza ibihangano by'ubugeni
bihugu byatangiye hagati y'Ububiligi na Kongo, biriya bihangano byose byibwe mu gihe cy'ubukoloni kuba birimo gusubizwayo ni intambwe nziza igana imbere. Mu ruzinduko rwe rw'iminsi 6 muri Kongo rwatangiye kuwa kabiri w'iki cyumweru, umwami Philippe arateganya no gusura umujyi wa Bukavu wahoze witwa Costermanzville mu gihe cy'ubukoloni. Hamwe mu ingenzi asura Bukavu harimo n'ibitaro bya Panzi. Aha hazwi nko kwa Dr Mukwege, umuganga rurangiranwa wahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'uwaharaniye amahoro kubera kwitangira umurimo wo kuvura no kwita ku bagore basambanyijwe ku gahato mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo adahari ngo abashe kuganira n'aba bagore, igikomangomakazi Marie Esmeralda hari ubutumwa yabageneye abinyujije ku ijwi rya Amerika. Icyambere navuga ko ibyo banyuzemo ari ibyaha biteye ubwoba. Mu by'ukuri ni isambanywa ku gahato rikoreshejwe nk'intwaro y'intambara, ni ibintu ndengakamere. Ibyo Dr Mukwege arimo gukora ni umurimo uhambaye, nk'uko wabivuze yitangiye uriya murimo. Iyo nza kuhaba rero, icyambere nari gushimira bariya bagore barokotse ibyaha ndengakamere bakorewe, hanavuga ko twese nk'abagore bo ku isi yose tugomba kwerekana ko twifatanije n'abavandimwe bacu bo muri Kongo. Mu ruzinduko rwabo rw'iminsi 6 muri Kongo biteganijwe ko umwami Filipo, umwamikazi Matilda n'ababaherekeje bagera Bukavu muri Kivu y'Epfo kuri iki cyumweru bakubutse Lubumbashi muri Katanga. Imyiteguro ni yose mu mujyi wa Bukavu, ndetse ibyapa bihikaza umwami Filipo n'umwamikazi Matilda biragaragara hafi kuri buri masangano y'ingenzi y'imihanda y'uyu mujyi. Kubakurikiranira ibintu hafi, amahitamo yo gusura izi ntara ebyiri zikungahaye ku mutungo kamere ashobora kugaragaza inyungu z'ishoramari iki gihugu cyifuza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi mibanire mishya. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Uvira basabwa kwirinda ibikorwa byo kwihanira justice populaire mu Gifaransa bimaze gufata intera ikomeye mu turere twa Uvira na Fizi turi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi vyatangarijwe amahugurwa yaramaze iminsi 2 ariko abera muri Uvira. Birambuye numenyesha makuru wacu muri Uvira. Ibiganiro byari byitabiriwe n'urubyiruko, abanyamadini, inzego zishinzwe umutekano n'abanyamategeko. Byibanza hanini ku bikorwa byo kwihanira bigenda bikogwa na bamwe mu baturage batuye muri Uvira na Fizi. Binyuze mu mashusho, abitabiriye amahugurwa yatewe inkunga na MONUSCO babanje kwerekwa amwe mu mashusho y'abantu bagiye bicishwa amabuye, abandi bagatwikishwa amapine, mu gihe abandi nabo bagiye batwikishwa essence muye bitandukanye muri Uvira bitewe nuko biswa bajura abandi abicanyi. Juvenal Twayibu nimwe muharanira uburenganzira bwa muntu muri Uvira asanga uyu muco wo kwihanira muri Uvira no muri Fizi ahanini utegwa n'imico yo gushinja abaturage bamwe ko ari abarozi n'ikibazo cy'abaturage batunze imbunda mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'inzego z'ubutabera zidakora neza inshingano zazo. Juvenal Twayibu asobanura yuko kuva mwaka wa 2021 kugeza muri uku kwezi kwa 5 gushize ibikorwa byo kwihanira byagize ingaruka ku bantu 125 kuko hari abishwe, abandi barakomeretswa ndetse abandi nabo batwikirwa ibyabo. Yagize ati takwimu tunazo kwa sasa tumechukua ibiharuro dufite kuri none twafashe kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2021 kugeza ejo bundi mu kwezi kwa 5 umwaka wa 2022 ibikorwa byo kwihanira bitandukanye twasanze ari 125. Abagore nibo baza kwisonga mu bagiye bagirwa na bitewe nuko babita barozi, aho abagore 81 ari bagiriwe na Ndisanze Alex n'umushakashatsi ku bibazo by'amakimbirane mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Yemeza yuko uyu muco w'abaturage bihanira uteye ubwoba kuko ukorerwa mu ibarabara hagati. Iyo bafashe umujura ku rugero ubwo bahita bavuga ngo baje kumutwika, bose bagafata ubwo abasore bose jeunesse yose ikaza bagafata inkwi bagafata iki bakashaka n'ibyo bamurisha, bikaba bibaye iyindi movement muri population mbi igenda yigisha urubyiruko ruharukura ruzakomeza kuzana ingaruka nyinshi mu karere. Ahandi bagasenya barangiza bagafunga amabarabara. Iyo bafunze amabarabara imodoka zigahagarara iminsi nk'ingahe abaturage ntibaje mu isoko bagatera abantu bakiba, daboro bari mu bukene. Umuyobozi w'urubyiruko muri Uvira Maître Chako Changu Bondane avuga yuko imikorere mibi y'ubutabera ari tuma abaturage bahitamo kwihanira. Unaleta mtu mwenye mfanya madega mnampeleka ku parquet tribunal, mais ule mtu afanya madega umujyanye mu rukiko mukatira igihe gito. Urugero, hari ibintu byabaye muri quartier ya Rugenge by'umusore wishe mama we, tumujyanye mu rukiko bamukatira amezi 6. Urundi ubuhe butabera? Usikie mtu machinja mama, on lui condamne à 6 mois.
Ça c'est quelle justice? Jeremy Musombya yarumuza ariko gwawaye mahugurwa asaba urubyiruko kwirinda kwihanira ahubwo bagashira icyizere ku nzego za leta ziri mu gipolisi n'ubutabera. Nyuma y'aya mahugurwa urubyiruko rwasabye MONUSCO ko yajya mu makartie gusobanurira abaturage batuye Uvira ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'uko inzego z'ubutabera n'iz'igipolisi zikora. Muri iki cyumweru gishize mu mujyi wa Uvira abaturage batwitse biro zibiri z'igipolisi bitewe n'uko hari abapolisi bashinjwaga kwica abaturage babiri. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Ijwi rya Amerika tubandanirize ku kiganiro ejo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaza kuba tuganira ku miryango irimo ihohoterwa aho bitera abana kuyihunga bagafata inzira yo kujya kwibera mu muhanda. Turaza kuba tuganira kuri iyi ngingo rero aho turaza kumva ubuhamya bw'abana baba mu muhanda bitewe n'amakimbirane yari mu miryango yabo ndetse n'ubuhamya bw'umuryango wari ubanye mu makimbirane twumva ingaruka ibi byagize. Si nibyo gusa rero turaza no kumva ikiri gukorwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere. Nshuti bakunzi bacu rero nk'uko mumaze kubimenyera mugira uruhare muri iki kiganiro muduha ibitekerezo byanyu nabyo rero turaza kuba tubyakira. Ntimujye kure y'inyakiramajwi zanyu kuko turi buze no kumva agace ka kane k'ikinamico ngira nkugire. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice 3 FM. Tubaye ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Nkuko nari maze kubikubwira rero mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kuba tuganira ku miryango irimo ihohoterwa aho usanga itera abana kuyihunga bakaba bafata inzira yo kujya kwibera mu mihanda. Imibare igaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPROFE igaragaza ko mu Rwanda habarirwa abana b'inzererezi 2883. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2020 abana 1433 bari bamaze gusubizwa mu miryango. Uturere twa Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro nitwo twagaragayemo abana benshi mu mujyi wa Kigali, ariko n'uturere twa Rwamagana, Musanze, Rubavu, Rusizi na Huye natwo tuza mu dufite umubare munini. Ubu mu mwaka ushize wa 2021 bigaragara ko uturere twinshi harimo na Kamonyi, Muhanga abana bo mu muhanda batarengeje imyaka 10 biyongereye ku kigero kiri hejuru. Birashoboka ko rero nawe uduteza amatwi ujya ugenda uhura n'abana bakiri bato baba mu mihanda hirya no hino. Ubwiyongere bwabo rero bunagaragazwa n'ubushakashatsi bwashyizwe hanze mu mwaka wa 2021 aho imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ingororamuco yerekana ko abana 3531 aribo bakuye mu muhanda, abagera ku 2951 bangana na 84% basubijwe mu miryango no ku ishuri bagumamo, naho 313 bangana n'8.8% bataha mu miryango ariko bakirirwa mu buzererezi, mu gihe abandi 267 bangana na 7.7% basubiye mu buzererezi. Bamwe mu bana rero bagaragara ku muhanda mu karere ka Rulindo baravuga ko batishimiye namba ubuzima babayemo kandi ko aho bigoraniye ari uko ubuyobozi bukunze kubizeza kubafasha bagasubizwa mu miryango bakomokamo, nyamara ibi ntibikemuke. Reka rero byinshi tubyumve mu majwi twakusanyirijwe na mugenzi wacu Ishimwe Honore. mu myambaro yanduye kandi icikaguritse, uducupa twa rukoro, imvugo zishimije n'utwambaraje turimo amafunguro bavuye gushakisha muri za resitora bizwi nko gusyaga. N'ubuzima abana bo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo baba mu muhanda bavuga ko babayeho. Ntacyo kurya n'utujya babiduha muri resitora ry'abakire baba bashigaje kabirya natwe kabaho. Uburira simba nzi ngo aho ndarara no kugenda nkapfa kwirarira aho mbonye. Ndebo ndagenda ara mu mujyi ngasaba karindazi bakama yo nakabuze ubwo ndihangana. Saha gusa kuko no mu murenge wa Base n'ubundi muri aka karere munsi y'umuhanda nakirijwe n'imyotsi y'itabi n'ibyatsi bacanye mu cyitwa ingangi. Totetse ni gushaka icyo kurya. Aha niho bafata nko mu rugo barakomoza ku mpamvu zatumye bahunga imiryango yabo. Mama yarana papa gusa noteza cyane. Pera yasinze yanyweye akankubita. Uretse ubuzima bushaririye bavuga ko babayemo, hari icyifuzo bafite. Leta icyo yadufasha rero ni ukudushakira ahantu ho kuba, kaduhereza buri kimwe cyose tugasubira no kwigariga tukajya icyo tuzimarira mu buzima bwacu buri imbere. Umuntu wamfasha akagira hanjyana kanjyana mu bintu byerekeranye no kwiga, nakiga
nanjye umuhanda nkawuvamo. Hari bamwe mu babyeyi bafite icyo bavuga ku mibereho y'abana bo mu muhanda. Kuri aba ngo harimo kunanirana kwa bamwe, abandi nabo basanga ababyeyi atari shyashya, nubwo na leta ubwayo hari ikisabwa gukora. Hari abananirana ukaba wamushyira mu ishuri akaryanga, nk'abayobozi bo hasi bakafatanya bagafata abana nabo ku mihanda ikabasubiza nko mu rugo mu mashuri. Umwana w'imyaka 13 bakamuha akazi, wagakwiye kuba yakwiga umutwe ugafunguka, nabo babifitemo uruhare. Hakunze kumvikana guhanahana umupira hagati y'ababyeyi na leta ku kibazo cy'abana bo mu muhanda, aho inshingano zisa n'iziharirwa bamwe. Birakwiye ko bafashwa kubona iby'ibanze birimo kwiga, kubona ifunguro n'ibindi, kandi ntibikorwe n'umwe ngo biharirwe undi. Ishimwe Honore mu karere ka Rulindo. Reka dushimire aba bana baganiriye na Honore bamusangiza ubuzima babayeho ndetse n'icyatumye bafata umwanzuro wo kujya mu muhanda. Ibi ni ibintu bibabaje pe. Ngira ngo mwimviye uvuga ko papa we yatahaga yasinze akaba yamukubita. Ngira ngo mwanumvise ko hari n'abavuga ko babonye amahirwe bagasubizwa mu miryango ndetse no mu mashuri bakwiga. Gusa ariko dukoma urusyo dukome n'ingasire, hari n'abana bananira ababyeyi babo, mbese ugasanga nabo bafashe inzira yo kujya mu muhanda ariko mu by'ukuri hatabayeho wenda ayo makimbirane yo mu rugo. Mu gukomeza n'ikiganiro rero, umuryango wa Ngendahimana na Mukabugingo bamaze imyaka isaga 20 babana mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, baraduha ubuhamya bw'imibanire yabo yaranzwe n'amakimbirane yanagiye agira ingaruka ku bana babo, dore ko mu bana bane babyaranye 2 muri bo bahunze uyu muryango kubera ayo makimbirane. Gusa ariko bo bakabahamya ko impinduka nziza zaje mu mibanire yabo. Reka byinshi tubyumve mu buhamya basangije mugenzi wacu Noel Manishimwe. Ngendahimana aratangira asobanura icyari intandaro y'amakimbirane. Yewe nabanaga n'amakimbirane mu rugo, ayo makimbirane atewe n'uburyo bwo gusahura imitungo. Yewe umugabo nkagurisha imyaka mu rugo nkajya kwinywera amayoga. Ese icyo gihe hari ryari? Haciye nk'imyaka 3 ko twayamazemo igihe. Yari amakimbirane yo gusahura imitungo mu rugo. Nasahura imitungo nkagenda nkagurisha, nkinywera amayoga, naza mu rugo bakabura amahoro, abana banyumva nje bagahunga, n'umudamu nawe babuza amahoro, umudamu agashaka nawe yigira nko hanze, bakagaruka nko mu rugo ariko maze kuryama. Ubwo naryama rero kubera amayoga mba nasinze, bo bakagaruka mu nzu bakagirana. Reka duhe na madama tubwire byari bimeze gute igihe mwari mubanye mu giki? Nge nitwa Mukabugingo Virginie. Icyo gihe nyine bitangira ibyo makimbirane, nibwo icyo gihe rero yashushanyije nyine arambwira ngo tugurishe isambu, ngo twishyurire umwana ngo amwigishe imyuga. Ngira ngo nibyo, nanjye ndemera ndasinya, isambu biragiye gutyo, n'umwana arangije ntiyamwigisha, yagarutse mu rugo aruko yarangije. Ayo makimbirane yagiraga ingaruka ku bana gute? Yagiraga ingaruka ku bana nyine, ntibabone uko biga, ntibabone umwambaro, ntibabone umwenda, ntibabone nerevare yo ku ishuri, reka byose bituma biga nabi. Baza gufata umwanzuro wo guhunga umuryango wanyu cyangwa guhunga mu rugo gute? Baje gufata umwanzuro wo guhunga kubera guhora turi kurwana, turi gutongana, azahora nyine buri gihe dusora turaza hanze. Ubu ngubu se babana nibura bafite amakuru yuko amakimbirane wenda y'urudaca yahoragaho yavuyeho, ku buryo isaha ku isaha bashobora kugaruka mu rugo? Bimeze gute? Bagize ihungabana cyane rikomeye, kuko n'uwo muhungu wacu w'imfura afite n'inkovu mu mutwe igeze kumutema. Ari bwakurishemo kugenda burundu nyine, ari bwo yabaga yongeye yagize Imana ajya no mu gisirikare agendera iyo gutya. Ubwo ngiye kumva numva aramamaga yarangije ikosi, umwana araho mu kazi. Ubwo mushiki we rero wamukurikiraga nawe ndahanyahanyaza, ndahanyahanyaza. Nuko ageze mu wa 2 kwa kurara turwana, kwa kurara induru, turara ingo ntuyemo, nta rugo ntarayemo. Nuko abayobozi baza kumva ari mu kabari ngari kuvuga ngo araza gusambura inzu, amabati yagurishe ngagende mu Mutara ngazagwa iyo ngiyo. Abayobozi baraza baranshaka ati wa mugore we, naramuka agurishije ari amabati uzabona ubushobozi bwo kongera kugura ayo mabati ubone n'urwubaka? Ndavuga ati ntago nagaruka hariya kuwe pe, ntago agiye kuzanyicira hariya. Bati hangana ugaruke, kuko ari amabati naramuka yagurishije ntuzabona ubundi bushobozi bwo kongera kubaka. Shaka udufaranga ngura ibiti, shyiraho umuntu arashinga, aramparatira, arongera arahoma, turahaharura tugaruka mu nzu gutyo. Ubwo uwo mwana wa mbere niko yari yaragiye gutyo. Nuko ngarukanamo n'abo ngabo bandi tubamo. Umwana rero ngeze ambura amafaranga yo kumwishyura ku ishuri,
nibwo nawe yifataga aramangana gutyo waragenda nawe agenda nk'uko uwo musaza wagiye bwa mbere nawe agenda gutyo ubu nsigaranye abandi babiri. uwo wa kabiri se ntago uzahaba? Aba muri Kigali arambwira ngo aba ku muntu nyine ngo arakora ntago muzi umuntu abaho. Yagiye kubera amakimbirane? Yagiye kubera amakimbirane. Ntawunganya dora turwana dora tujya gute nta mutekano tujya tugira. Ngira ngo mumaze kwiyumvira ubuhamya bw'uyu muryango, mwumvise ko amakimbirane yari hagati yabo ahanini yarashingiye ku mutungo, ubusinzi, kutajya inama no gucana inyuma. Rwose uribaza gutaha abana bagahunga, ingaruka ni nyinshi mwabyumviye, usibye abana kujya mu mihanda banavuye mu ishuri kubera kubura minerivare biturutse kuri aya makimbirane n'ubundi. Reka tubashimire no ku ntambwe nziza bateye ishimishije rwose, dushimire na Manishimwe Noel wabaganirije. Namwe mudukurikiye rero mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho. Ese mubona ari uruhe ruhare rw'ababyeyi mu kurinda abana kuva mu miryango yabo, cyane ko binabashora mu ngeso mbi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Mu gihe rero murimo muratwohereza ibitekerezo byanyu, reka dukomeze n'ikiganiro, aho ikibazo cy'amakimbirane gikomeje gutera ibibazo bikomatanyije umuryango nyarwanda, birimo gutuma abana bajya mu muhanda, imirire mibi ndetse n'ibindi. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette avuga ko hari ingamba bafatiye iki kibazo. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Abana bajya mu muhanda ari ukutita ku bana ari ya mirire mibi, kuko ahabaye amakimbirane namwe murabyumva nta terambere ry'umuryango. Icyo rero dushyiramo imbaraga ni ukwegera iyo miryango, tutamenya amakimbirane. Hariho gusezerana imiryango yabanaga idasezeranye kuko ni kimwe mu bizana amakimbirane. Duhita tunatangiza n'ubukangurambaga bw'ukwezi bw'imiyoborere myiza n'imibereho myiza y'umuryango. Hakabaho kwandika abana mu bitaro by'irangamimerere, hakabaho kongera kwibutsa ababyeyi ku nshingano zabo zo kurera. Aho rero byinshi turimo kunyuza muri iyo campaign. Mu gihe gisanzwe dufite nk'umugoroba w'imiryango ubera mu gihugu hose. Hari n'izindi gahunda tugira zegera amakupure afite ibibazo, nka gahunda yitwa Indashyikirwa, aho tugenda tukareba imiryango ifite ibibazo nko mu karere igakurikiranwa mu gihe cy'amezi 6, bahabwa ibiganiro uburyo bwo kubaho, uburyo bwo kurera abana, uburyo bwo kuganira mu muryango, bakarabarangiza bitwa bandebereho. Mu by'ukuri minisita, mubona izi ngamba zishyirwaho zitanga umuti w'ikibazo nyirizina? Ariko usibye nicyo n'ikindi gikomeye cyane nari nibagiwe, udushya tugenda duhangwa n'abaturage ubwabo. Aho ngaho muvuga ko mwagiye mugerageza ubukangurambaga kandi bugatanga umusaruro, mu tundi turere ho bizaba bihagaze gute? Nka minisiteri iyo gahunda nari mvuze ntibizadukundira kujya mu turere twose, yenda tujya mu karere kamwe. Nk'umwaka ushize twari Gatsibo, dukurikirana imiryango 335. Icyo turimo gukora rero no muri uku kwezi harimo guhemba utwo dushya ku rwego rw'akarere, bakareba agashya kazanye impinduka bakagahemba. Ndetse natwe nka minisiteri twatoranyije kamwe muri buri karere, ubwo tuba 30, turongera nanone turatoranya tugeza kuri kamwe kuri buri ntara. Dufite udushya 5 tugiye gukorera icyegeranyo, twegeranya amakuru, amashusho byose, noneho tukadusakaza ku rwego rw'igihugu kugira ngo niba harabayeho agashya kagatanga umusaruro muri aka karere kanaka, n'ahandi kabe kagiyeho gatanga umusaruro. Murumva rero cyane gushyira abaturage muri ibyo bikorwa bibakemurira ibibazo bahura nabyo umunsi ku munsi, tubona ari ikintu cy'ingenzi kigenda gitanga umusaruro. Reka dushimire Profeseri Bayisenge Jeannette. Ati hari ingamba zafashwe zirimo ubukangurambaga, gusezeranya imiryango ibana itarasezeranye, umugoroba w'ababyeyi n'izindi, kandi ngo rwose abona biri gutanga igisubizo. Namwe mudukurikiye rero mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho. Ese mubona ari uruhe ruhare rw'ababyeyi mu kurinda abana kuva mu miryango yabo, cyane ko binabashora mu ngeso mbi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Nkuko rero twigeze kubibabwiraho mu gutangira mu kiganiro cy'uyu munsi, urumva agace kakane k'ikinamico ngira nkugire. Reka tubareke mukumve.
Ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico Ngira nkugire muyitegurirwa na Ejo Youth Eco, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Iyumvira igice cya 4 cy'ikinamico Ngira nkugire. Duherukana Gilbert acyurira Karisita amubwira ko yashakanye n'umunyacyanzigekazi kugira ngo areke kubaho nk'impunzi, ari nako Rebeka arakajwe nuko Arisa amugiriye inama yo kutazongera kugira ikibakorera umunyacyanzige. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Bedona Dona kurunguruka mu biro ntiwinjire. Ntago nari nizeye ko urimo. Yewe wantunguye uyu munsi sinari nzi kuza mwishyira hamwe. Aha nari gushaka inka ryama nkayo ko nahereye kera nsaba inguzanyo yo kwiteza imbere se mukayinyima. Ndashaka gucinya inkoro rero kugira ngo ndebe ko mwazagera mu kanyumva. Nta wayikwimye ariko ni ukuri. Niba wibuka neza buri gihe komite yakubwiraga ko umusanzu utanga muri koperative uri hasi cyane, bityo nta cyizere cyo kuzayishyura ufitiwe. Naho ubundi izo nkoro uvuga si ngombwa kuzicinya rwose. Imvugo yanyu abanyacyanzige ariko isige wayihimbye. Kandi umbabarire nimba nkoresheje imvugo idahuye. Gusa nashaka kuvuga ko niyemeje gushyiraho umwete kugira ngo nanjye muzayime. Rega mayi ubuzima bwarahenze. Ibiseke nasize uvuga ko ugiye kuhoka byerekana se wabirangije Dona. Nabanje kuza ko kwiyereka. Nabonaga ibiro byaguheranye. Harya ubundi abaperezidante kubaha ntibibareba. No kwicarira mu biro nk'abakire. Nanjye birandeba da. Nuko hari byo nabanje gushyira ku murongo. Hagati aho niba usubiye mu rubohero umbwirira abandi banyamuryango ko ejo tuzasurwa n'abaterankunga. Aha ngwino bibibwiriye nka presidente da. Batagira ngo ndabihimbye. Ariko nawe abo baterankunga se nzagufashe kubakira byibura nanjye menyekane nkawe. Ese ko ejo utaje ngo twigana ari sha Valentine sinzongera kwigira mu kira ki groupe B. Wibuka ukuntu bajye baseka ngo kuvuga ikinyarwanda. Nibwira no kuri ni impamvu nyine kubije kuza koko Jiwaze vraiment wihoreye se ukigira bigutwaye. Si ibyo cyo gituma jewe nabereko ibyana byo muri cyanzige birishima sha. Urazi je yuko birambira ko mvuga nk'umwana yafite. Hari umwata mu nkambi yafite. Babara muvandimwe sinabyibutse sibyo. Sha nta kibazo n'ubandimwe. Ntabwo umutima kubesha ari muri abavandimwe gute. Ariko ari se turi nk'abavandimwe rwose. Ese wigeze nagonga wuzibuka. Iyo ni mitwe yanyu shandeka. Iyo mwabavandimwe muba mufise inyungu zingana muri iki gihugu. Sasa kuba yitwa impunzi nawe umunyagihugu mudukure kubwo bujyayo bwanyu. Ariko nange utangiye kusana amagambo ameze gutyo rero. Amacakubiri ko atari meza uyakundirira. Hanza nawe. Ugiye Karimi kabi wa mukobwa we. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nyiri Karimi kabi yatanze umuze gupfa koko. Ushaka kunyica? Ushaka kunyica? Bikore. Cyangwa ndakwegere ndikure yawe bikore neza. Warekeraho. Umva kugira ngo nyiri Valentino cirika itaka itari mwakubitse mukamvura ko gusha. Nakwese na wazana bene ruga abarisha imbere Pima. Sema nayizi. Iyo myenda kwimeshe bwije ubwiruma murekate. Ariko kanya mbonye se izaba yuma. Ahubwo se bakangutse byari Karisi. Kugira ngo nigeze nsinzira nubwo nagiye mu buriri ndushe nshaka kuruhuka. Abujijwe n'iki? Iwacu baba bamereye nabi bansaba amafaranga. Sinababwira ko ntayo mfite ngo babyumve. Niyo waba uyafite gufite umugore n'umwana ugomba gutunga. Si ibyo ko twavuze ko wajya ubagenera duke buri kwezi twigeze twumvikana kuko bitsamye utabara. Ariko ibyo ntibabyumva. Bapfa kubona ko nazanye imari gusa. Bagahita bampamagara banancyurira ngo iwabo w'umugore ngo bafite imitungo myinshi ngo nimbaho amafaranga. Ariko twaragoye ko biteye ko umuntu ajya gutera imbere bamugera ijambo. N'ubundi twashakanye batabishaka. Nibyo byo. Uyu myaka 10 n'ingahe tumaranye baturetse tukibera uko dushaka batatugeze ijanja ko n'umuryango wanjye batuje bo batuje. Umura masheri nubwo bintisha umutwe nkaburi bitutse ariko niyemeje kuzakurwanirira bishoboka. Uzandwanirira ariko uzirinde kurwana nabo sheri. Oya humura niba ari isomo nararibonye. Ubu nta mwanya mfite wo guhangana na bene wacu. Ahubwo ndakumva mugabo mwiza.
uze kuntunganyiriza bya bindi byose uzinkenera ngiye safari ejo nzasubira kuranga. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimo duteza amatwi hani wace haba harabangira ibiganiro vya mbere twari twafitiye muri kano gatondo. Kuri micro mari kumwe na Joe Diane Nahazwe, yakoze mugezi wacu Geoffrey Mutagoma yegeranije igice ca mbere byacu. Ntitubasize mwenyene rero, tubasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo.